omno enkasa said a be ya gi ani de na yehu kwan be fa so be gi ani no na nam so de asumdwe baba no man Ghana etimi akoyani doctor one say be a bepem sabre resource no official declaration of electoral commission my as parties no nyina bepem sabre obi anim ne awanya obi anim presidential percentage ni vote awanya eno kranti na ama Dr. Baumia atumi a concede defeat no enti electoral commission de bepem sabre ya wo mo nyanti bibia no anayenti bibia no wo mo delay. Oh, bimi hu se enye nwanwa pi. Okay. On se electoral wo hwe parties ni dia. Omo no esi na because of this time technology no. Pa na eko omo ho na omo, but electoral commission dey different from parties no. Said omo ye omo ne man. Right. Because I was say wo di pink sheet ni ba omnya satisfy all the parties in here agree upon. And sana omotim dia yadwuma. But we individual parties in there, say NDC, say MPP, say CPP, whatever. Onipa no ono party member no free, and I say through messages, text messages, or fax or whatever. On the sakaya na omude yadwuma. Enti say basis abri electoral commission for official declaration of the results maya encourage bebre I say it minya abotre na ye twen na emerepam no or the results no beba na ye nyina yetimi age atum ne de ayaduma ore say don kati ankasa mu a while ago na o kan say ye nyina ye hunu say margin no kra NDC ene former president ede awene no e wo soro a emen hu na wakasa bia achinje betima ba ending kono na dwem no ensese electoral commission ye twen results no the entire results no nyina ansa na watima declare dia we yensa ka no ye betima gina so na o de declare na fe tension no a peace council kan ho asem say onkasa che na chitai for no ka amana ba form ending ka onye ne sa ye kone sa e beyeye oh say the ono na dwen and watch but electoral commission they deal with facts and figures, right? And now say kakra abano yen declare and say ye nyina ya jetum ye hunu say the yeni titi from media no ne other India hunu say and penine munso abedimi a conceive defeat say wadi nkugu but in principle no as I say yetimi enya figures no facts na wiase nya hunu say MPP nkugu no omdi ye no omudi nkugu say figures ni facts no wo ho ba se me begina electoral commission be pray no na sisi e kakra wanya no say MPP presidential candidate no a consider defeat nti sadia kakra ya menya me just declare results now. In fact that is not the order. Nti sadie ebia watimi anya na koka bia be say 1 or 2 bi dia no share difference na otimi say yes okay 1 or 2 ya menya akaide some de be ka ho kra me fan say emman sesa bia ma nti mi gina so na ma declare result I'm the final declaration of the results now but fine there's nothing wrong with it. Okay. But kakra me fan say de anya no saying ana onko declare sisia na ochina bi no bi betimasi o na the other opponent no ono there he will not accept the defeat na ehọ no ubegina kakra no declare na enti because of oman Ghana ne wom ye nim sede ye nhihye ne emrate ye ma no kwan na sede ono aka say within 72 hours obe sa hours no onyantwai enti ye ma no kwan no omoaboa no ho yie na at appropriate time no o me declare results. Ewie ya ansana NDC press conference yi beba so no amanebo ana efri Damango eba ne se Damango EC office na assign serve as regional collation center ewo Savannah region no eyade a mentem ho ase aba ma ye dijatom na ye hu pictures any videos say eja edam ebetimi anya nsunsanso wo bra
you bet to declare the entire results nana. Said you okay. If I say a one constituency. And it is it means the entire country in about 270. You have 276 constituencies, and it is it means 275. You know, now one constituency now, ma. If you say, it means see. Declaration electoral commission at the bebano but sanema we nyina so emwa omani puntuo na omani hyehye nti e say yetimi nya abotre wo nema bi hu na se de be ya ede asomdwe ababa oman na yetimi atena oman Ghana mu na yaye enhyehye efata na abo oman ni nyina right yewrase don nkete kasa no oka se nkunima any DC by extension former President Mahama wedie no historic ono person say yehu ne sesu bida ewo yemayi emu ana yede bodin kan asama ebeyeye efi say akoye bribi esonko bi obani otena say fiti enora ye sha abato na say the bepem sabre results no sha say ba bepem sabre ya say ye wan kasa wakontabu assessment wo ho a obeka ede na afa battle yi ho I mean you anakwasem asema you rasi dinketia eka no really it's historic sure say oshe since 1992 even the first election cry by na Professor Owoahene ene JJ na onokra na fan say na utimi say it wasn't like this ya to abana for almost 32 years now na o share results na eba no na baby I we expect to say the MPP will be winning na we say owini kra is just a close margin. Baby, I expect to say no MPs ebe winu na omo tetito. Ana say yenya official declaration of the MPs and the presidential in the but they yet titini die. Na utimi say MPP antimi amon ho modern e wa abatu yi mukura say utimi say edu baby akoye say apathy abamu amanfo buafu okay se yenkonkoto ema NDC dia ene yenkoto kra nti yen NDC fo no so ayenso ebekwakoto yeso ebekwakoto nti eba sa dia then akoye se MPP munya bani bi kra eno na asie because ye share resource na eba no dia and as e ba en dia utimi hunu se MDC have won the election with a great margin minni se free to apart from 1996 free 1998 ebano omampani bi antimi enwini with that margin and it is yeah ka when you dey fan say yatete enya official here but say yenya official na and ebehunu say yes truly be the ka no it's a fact say MPP and NDC have won the election with great margin. Yes, historic. If you say ebi NC that, right? Say we share MPs. Omunyina etiti go from MPP na NDC. Ewini na ne presidential so we share even where any him say MPP stronghold no kra no. Na the margin is very very close. And it say Eurasi Dunketi Asamo can say it's historic, really. Historic. It's historic, say right. A BC Yemai Musada. Okay. Inti doctor, ye share to be o can say o can party who asem. January then a year they a party. E bama nya insunsan so abatwa. A party no e ba wo hono. Ezembebri. Ebini say say ya to aba ya wobotaya ya de to yaba ana etiminya arohyemu ewo nimpa bi mu na de to aba si ya to aba ma wa we expect something from you enti ehwedru ba bi na anema na ye hwehwe firi wo nche no enma no saa na unya asem bi nso amfa say ye nkurahye asem enka
na yɛhwɛ in fact na yɛhunu sɛ yɛho kyere yɛn yɛka kyerɛ so yɛn yɛ ɛte ɔman anim no yɛn ne yɛde ɔbaeɛ yɛsɛ yɛho kyere yɛn nneɛma bi a ɛrekɔ soɔ no ɛmmoa yɛn ebi a yɛnsesa mu yɛnyi mfiri hɔ anaa yɛmfa biribi bi ɛmɛsia na mu na ɛmmoa yɛn na yɛn yɛto abama a no yɛato ama na wofiri sɛ okay ebi a wo baabi a woteɛ no wo deɛ wohu sɛ wo ho tɔw ɛno nti womfa yɛ ho deɛ a then sɛ ɛkɔba sɛ wɔyɛ ntumi mfa atwɛdeɛ ɛnyɛ nti deɛ ɛbɛtumi deɛ akyerɛ sɛ you are not happy with what you are doing ɛna ne yɛ kokromoti nti sɛ ɛduru hɔ a fine one mitimi hunu sɛ mewɔ party wei mu paa in fact ɛyɛ meya sɛ me party no ɛntimi anyɛ deɛ mepɛ na ɛbɛyɛ den sɛ mekɔ akɔto aba na mat party foforɔ bi nti saa deɛ a mempie koraa no makɔto mu aba na mete hɔ na sɛ ɛba no so a ɔmo nso a mofiri sɛ yɛn nso ɛkɔm de yɛn nso yɛatena hɔ akyɛ saa deɛ a yɛn nso yɛmpie ne yɛnkɔto aba no nti ɛba no saa kakra na ɛbɛtumi akɔkɔto aba no ma no then we use that as a declaration na onipa na wini na dodoɔ no a momfiri sɛ mo anto no ɛkakra na ɛkɔɛ no ɛbɛdi saa deɛ no nti ɛhɔ no ne apati no because sɛ ɛwura de hyɛ wo mu ɛhu sɛ wadi ehwamɔ nti sɛ yɛ a ɛpɛ sɛ na nke yɛpɛ firi hɔ no woanyɛ ama yɛn deɛ a ɛne yɛnkɔ nkɔto aba no koraa na yɛ sɛ yɛtena ase na deɛ ɛbɛsie no ɛnyɛ asi nti wohwɛ nnora aba yi a na yɛdi ho nkɔmmɔ yi a yɛbɛka sɛ ɛyɛ apati na ɛbaa mu anaasɛ amanfoɔ no ɛdis ɔni ɔmo apati ɛto de kɔɔ the opposition a ɛnɛ ɔmo aform government. In fact ɛdu baabi wohwɛ figures na ɛba no a let me even take Ashanti region so wohwɛ even you could see say even MPs now what Ashanti you have 47 constituencies me wa hwɛ sɛ bebre na alusom seat before then no am say 43 I think 4 but you see otum say bebre na baby I expect say anka MP MPP obelusu right enti eno e kire say amanfo ahun say die enti a omo do omo baae no na die omo pɛ no die visi akoye say die party ni pɛ no omo ye but kakra bi no pɛ no but dodo no de na dodo no pɛ no enye no na ekoso enti say saa de a ene aba no yenkoto kora enti akoye say really enye say eye apathy no kwa okay utimi hunu say baby a even na o say MPP stronghold kwa they were losing enti utimi say MPP isi aroman no yeni ate o ayene usi yeni ate ya hunu papa ne bone we can weigh the two ene mebi wo ha ya etimi hunu say no baby a ye kɔ no enye no ene sa na se kɔ no enti si ye ka na say wo fi say saa na say ekwa okay wasn't even for two and answer jai but emre no edura na ye de kokromuti no yakoto enti we no de metuma hu say MPP for na mu bi kura no eto and this you Ashanti region data na but now they compare 2020 now utimi hu say the margin no NDC enyano is higher. Nti doctor yenhwe bibi te se eko nipa na yede wo mu gina ye no candidate no aspirant no wo mo na party ma no ani nye wo mo ho ana se bia in terms of developmental project no eno na wo mo anye satisfied enti na ada no ho de wo mo party no vote mu yi we are ma eni mienu nyina ohun say party constitution no e kire say party muni nimpa ni bi ana enkoto aba no enyi mrahye bedwafo no na omo emejira ewo party ni di fine ohun say dru sa abre na pinchin ni wontu bebre aba ebu ha no wo mo mpɛ no
and so you be fair or foul means ye do nipa na ba edu ba bi asa sika kura ni etua ya maneuver in all ways na onipa na ba but ya na ewure fi say the whole Ghana about 32 million and as you see here the data HS to aba yes to aba 18.7 million plus and so when say nipa kakra bi ebi aba say nipa be 200 500 na ekwa koyi say nipa fine na ekoyi nipa ni wi a na say masses no do no mpe na edu ha yanto aba no yanto because edu be bi kra na masses no party say NDC MPP CM PNC and whatever na omonto aba ni bi no edu we no more criticize no asuma si de yempe no and so na delegate na koyi na ba okay so koyi na ba yan mu yesai nti yani dodo no ye de go promoting be say yempe nipa no and the other one now was say developmental projects say enema bi akoso a yes ya adwuma edie be ni si ekwan say ye be ma nipa dodo no ehun adwuma ye oman na ehun adwuma say yeti ye de ban say e di party ni ba say ana ya to aba ma party ni say omra mehdi oman no so na omwa ma oman ni ntumpu nti say ye adwuma die bi a e de ni si ekwan say ye ma oman ni hu ni e di tena wa test the last hour fe ne be ma oman na hu adwuma ya before the election day no ana before the dedication or inauguration of this project no na man for take home decision awie yasi ya ho kire yen enti say yesika na eno ama ye ho kire say wo di aye adwuma bia ma ye hunu okoba bia akwan enye na ensam bebre bia ekokọ koso no na ha adwen ye duru bia say ye wi o man sika edu bia ne a whole lot of things went on na eno no na say isia no the idea say first no na oman no you say ye in court ye nwoma nim no e wo fom eninti eduru okra first ne cheche bonto ana nkyere ne ade no ena wontimi nya sa ade mani bio ena wo cha ye beje kra ye beje yanto e beto atia wo yes because ye ni ate ye hu papa ene bone eninti say wo ye ade bi a na e wo se wo hu say ade we ya me ye no me ye no ne kwan so de be ya me manfo no ebeji matum na yaye na ontra hwa ma ade no ebeko na wie na manfo akasa no onze duru baby MPP parliamentary members no kwano they came together said no the ekoso no emwa a party no enti sa asumasi sa minister we yenyi ni firo ede be ni siye ye hwe afi du baby no sa MPs nkomuntem no kra sa cheche ama ye hu de esiye na be si amwa ya afi du baby a adena ginsem awie na ye hu na yi vice finance minister firo na enti ama akwai se de oman no eka no party no hu se enye ono na omuso ni hwe ehun ti sa nyema nyina ka ho enti e ba sa de a enti amanfo ebuofu ankasa enti omo de ne buobufu na onkoto aba do tifie de ne buobufu onzo koto aba no onzo de bufu de koto odudu ya na de se ebuobufu ba bi o se office to obebo ano no ato enti ana ma yehunu de yehunu enei ba ne minim se okwase na o se onti afutu saa de asie yi no e wo se atimi ye esam na ho emma parties no main parties ni mienu nyina we ni MPP nko nya NDC the more party ni etna so na oche no na office wanya de so onya nyina na se manfo no agina tum enso wa hwe ya na ufu ataban eniti akoye se de FC no eye e wo se parties ni mienu any parties e wo Ghana nyina no omde ye asuade na omuhunu se wo ba na wo manfo ye de wo ba
Kokromotine do buy no kokromotina na besa do wako eniti de ye beka say wei ane ye pɛ no ɛhɔ na sese yehwɛ ne ye ho adwuma enya de wo party no nkoa no wo pɛ wo hu say nipa dodo no wo man nu so no ani nje ho. Right. Doctor, in the previous election, some of those elections, no, what you say, MPP increasing the vote, Ashanti region, unya Eastern region, Kahu, now unya Western Central Kakrebi Bekanhua, etumima or we aba eno. But I say, it said they are now working, a hundred no Ashanti region no form. Any DC etimi abo ewurem ye beka say any DC kura nso ba bia na ho den wo no NDC MPP ntimi nko honom enti no die ne hia say any PP ye said e be obe sustain ba bia na ho den ejina no eye efi say anopa na yewura sami jamfi address media no o kan say no ma dare Asante region a battleground enye MPP ntim fane sense ne bo biom enka say Asante man ne dia de na say omoye animanimu ya so that going to the future elections no omo betime am maintain omo stronghold no said ya na yenim dada no e be bisa say de be na omoye di kan a ma Asantifo na Asante man na Asante region eji wo mutum na ebe ye stronghold of Asante enye ahankwa Eastern region ebe ye stronghold even it got to a point na even na a central kra no na ohonso na ohonu ye swing de but true bia na otumi say MPP for bon omo humode ohun say ni nyina ne enhyehyeye a say so omo ye ohun say yaba oman yato abama fine Asante region eye regional omoto abapa ema MPP enti eba ne sia yenhwe emu kompo hwe yachi 8 years na MPP abedina so no mpuntu sen ana Asante man enya won na wo de compare ba bia omukura no bia omo anto abano ma MPP dodo na mpuntu omanya se otenase no sese sa ni yeni yeto abama wo na se koduru se wo ba wo hweyen ye hia de enye wa hia de yasem enye wasem a fine na se ehunu se duru ba bia other parties nukura na bia yen ntuma bi omba omso hweyen de ene ade na ene yenko ho eno ye asem baako ana eduru ba bi nso a ase party no emu no wontu wom a party even within the party na mu ankasa no enema enye yi enko pepepesa because party ni mu na emu nimpa ni bi afiri mu akote omo ho enti ebi de say alan say wafiri mu alan afiri mu no ode nkrofo no bi ekoyi ebinum wo ha omo wo MPP ni mu omo de enam say how loyal they are no omo ntimi amfiri mu nanso omobo no so nti sane ma wenyina no eyade a emwa ma party no ahode no ntimi enkoso but ntitue no say e wo say yetimi hwe oba say wotimi hwe babia say yetomo a wo say anto because e your mind Ghana na wotimi hwe na wo sempuntu djuma no ochicha ma ebi because enra yete ha no one of the towns no na mi we fidi kakra ese omo mfa barrel papers no emma ho meto aba na me say omo kwan nye mfutuo kwan nti omo so omo mpre echepa no nkro papa ho ansana omo timi ahyese omo hyase ato aba weni nyina no ye mfa say eyawo a nipa no omo die enyina ye oman enyina ye tax ana ye titin kakra ye di ye omani nti si ye che ajapade no so a esi timi che na obi enya die na ekoba se ebinum di ya wo mu a eno na de sa ensusuaso yi ebi etimi ba right
Obani yensan enhwe no say yebeka say religion and tribe a play role e wo nora ba ye true ye emu. In a way, Aine. metimi aka say a play role. Na impo de ema e hadwe kakra nse. Say no we northern part no a e wono na nkramufuo no e doso pa. Okay. You see the battle no koye Christians and Muslims. And so results are a free north e ba na e wono a omo ye nkramufuo na kra nkasa no. Utimi say ankoye. Ankoye. Ana on say edu ba bia na ebinumu isi akoye say okay a Christopher yentuma Christoni na say enkramufo nso ntuma enkramufo ba wo hwe esoro ho no kra na omo ye enkramufo no akra no omo ntima nto aba na ma fa say Dr. Mahmoud Bawumia o ye enkramuni ana wo fa say esoro ho de fa say omo nyina fi north ho eso wo hwe north ho no kra na NDC won Aine. Omo di nkunim eniti me no mi hunu no say eye religion no kwasa but nipa na na ewo manimu no ya hoto anase enema na ye pe ya setremu yesi ya hwe asetrem to omaba enti ahokyere na omo ho kyere mo na omo kana oman no efa zempa info na omo di party na nimu enti no eno mom edi kan ewo emu ansana efa say religion so efa say pray but me who say religion no anti ni kwase get me play role bebre because yenyina ye nipa baako say obi a Muslims obi a Christian yenyina ye nipa baako o say oman enkramofo obi timi ko ware a Christofo ni bi na awako kramo wom say dey say Christoni e ko ware kramoni no abaye Christoni de den so edu bi a timi ba ma onipa nkora no na wo for say so ko ware Christoni ya po so woko emfa basabasa bia ma na se akoba no say ya na memom de in person me hunu say enye nkramo no say this is not the first time kramoni abaye Dr. Hilary man so no kramoni David Doctor no you're Christian no a Christian it means that this is the first time I'm giving you kramoni okay but among for share omo setremu right and two ye e wo say Christo sam ne kramusam no so e wo hode nanso no mimi hu say asetrem no enne enkoye say eniema tuto yie pa if you say a Christopher nka say wo say Christopher na doso anka na omo ye omo niema se de fata anka me omo nka say oye kramoni nti ye nto abama ebi wo say sa sentiment no ho obi ho no matter what so ye Christo ni de onto na abama kramoni sa because nkramofo omo so mato abama a Christopher na die so so mato a nti senka me hu se enken se hwe se ye to abama kramoni makramoni na abedi oman ye nyina Ghana nipa ba ko right ebusuafo aha wo election house aha no yedi nkomo abato a yeto no nora achi nkomodie ye soesai adwene niema yesusuo se esisi ye ama yehunu abato nsunsuanso a edadwa ye nyina ye nimsem yi yedidi nkomo we di aprapra kwan mu e di atwene eye abato adwuma electoral commission se ode abato mu aye no ankasa ebeto dwa na afi obia ehunu ni ginabia ewo enhwehweye no emu enonti ena yatena se eye anwumiwie nso a yede enkomodie no ma wo mene Dr. Eric Kwame Boa ena yatena se a yedi nkomo yi oye lecturer Central University ewo Kumase campus na yabon nkomo na ansana mi bewura mu no na oka se eye asetena mu nsem no eno ena eye ade a amanfo hwe ho pa
to adwa me pese ye to aso firi na ye pensem hono mu kakra doctor o kan setena mu no obi baby say okay asetena mu no kura no die na na e wo say aban no ye want to me anye if you say omoma yete ase say covid in summer ba ye Ukraine to kwa ba ye na wiase nyina akora no ayese ye drum pempen so bia ahokyere no wo ho kakra enti die na nanka anamo be na esa aban tu a want to me antuo nti awie yense eya no kore say sisi ayeke say the whole world wiase nyina ayedine COVID by ekoi edin sunsanso by Ukraine and sensema si ho no eno so de ene de by ama wiase no ayedin fine eno achiri no se na yo se eno munu ede ahokyere no aba oman ni mu aba wiase nyina okay ade be na yesi enso yesi ye ehwo ye chiri ana taxes bebre ye de buy so we ha ye de ese eyi levy e buy ye de sa bet tax e buy utunu hunu se currency ye sika sam no so na ze sika ni nyina yi e kwa na e devalue na e devalue ukoto petrol ne ade echi ubekọ no ni atum utim say enema mu aye din fine ye dru baby ye say sa enema na aboa taxes no adoso ye nyi so kakra na muwa na ye ho haye ye wo mani mu kakra ye ka ya no mfa say antima anya adwuma ama ye san so di bi kra ebeka ho say ye de boa ye de aye mpuntu fine mpuntu no kra say was say ye but yes anye man amanimpa na ewo oman ni mu no enya so mfaso nti se ko ba se ye be gigi sika no afri nipa no ho am ye ho akire ye de look sa ayi non financial institutions na MPP ba no a omugu nyina on se beto aba no ebinum sori se yentu omusika na beto aba na tia MPP sure international by no ankasa nhyehyeye ene na namuntuo bi no amwa nipa no bi anu ntino amomode eyawo ene koto emma even though say government no hunu say ono de wo ye no eye ebeboa oman no ana nipa na wo nso oman no hunu da bi hyehyeye na wo ye no emwan amaye ho kyere nti gumu kakra but look as if say na de ekosora na eko nti sa dia yeso ye ntimi me ho nkyere sa obi nso ka say meso me ba me ye firi ho me ba me ye say mam ho atomo me ba me ye say okay and yen try onipa because ababa ko wo ana ehu say ne nhyehyeye ne niema no amwa oman no nti yeto abayi no firi ho afi akọ reverse oba with a hard speed no deba nti wono so oka ni nsamo okay ene yen samfa no mra hwe ene na de yen duru ba bi edu ya emfa say NDC asaba the second time right nti doctor biti say aban no de hunu say or implemented taxes ahodoi betting tax e-levy ne ekeka ho a ebeboa na ma ne revenue mobilization etumi akoso na afi watumi abu oman no timamufo no so ehunu se da bi yenso no ede ahokyere mayen enti ama asetremu ayeden amaye enti eba policy design ene ne implementation a timamufo ye wo role ewo mu a yebetumi play ye wo say ewo mu anase aban na yama na responsibility no ono na o chate part a ebeboa ama watimi aye n'adwuma mini amida se me hunu se eye policy enhyehyeye a odi ba oman ni mu na before say odi policy no so eba no se
odwen hunu say ebeboa nipa na wo man nim o masetem o masetem adi fine eniti say ode ediema bi ehihye bi ba na nipa na ye wo oman nim no ye hunu say fine ebia anka bia ye but sabre baby ye wo no de mfi say eba amoaye eba ma ye ho akye dodo nti bia ye ntwentwe so kakra na say da bi sabre de we no amoaye a bi say wo ye ade no e de aboa nipa no a ye wo oman nim no am ya setena mu ye yedie yakoni aba de nyina akoso na saa nipa kro na say da bi we de twentwen so kakra ana say emfa ma na wo insist say on say ye ka no eye competition na e wo ho onipa no ka say dodo no ka say da bi we de enya yantwen kakra no o say me fi say ebeboa wo daache the other part nso onso wo ho say okay high loopholes amament say onso wo bo ho on say sa ayi 11 no eho eye atwetan sa ye pass law no kra no na NDC for no emu pie eye nsem bebere ha ana bet die ebe mu ehihye ewom say MPP ba no omo ye policies di aboa in fact free SHS no obia wo say sa free SHS e ba no emwa o man oboa isi a utimi ye kan there are most youth a omo secondary education omo adwuma bie omo tuma hunu papa ene bone ye hunu say niema we ekoyi a yetimi hu ye tiase ye kan etiase enti sa policy no eye policy a eye fantastic na ade bia nso no ye hyase ne ye ya unya ni straightforward you see unya ni straightforward na ewo ho and as we move along no na ye try say ye be ye amends wom ye be sakra wom ase de be ya fan say ebe ye ukọ amana US no ade na omo free education no enye nne na omo hyase they started from somewhere and omo duru ba bia enne omo duru nti sa policy say eh very good session adan MPP omo see infrastructure education is fantastic but omo say and say edan kra emre be no hyase so omo ema yehu say sisa na edan just say recently yeah I was surprised say what so all these things were there and yatra ho apim sabri enti say omo ankasa ntimi antono wo ho yes magana fo modern a omo despite challenges are you nyina yes we wi sika yes mo di sika no na se sika no fi se wani wo di ayade why should you sit there na o maye hunu ade na wo di sika na ye na wo tena wa ma o man no asi ye gira ya wie nipa dodo no asi gira ya wie se sika no de o ma di ni nyina o ma wie ni nyina also I think recently the former governor no or the AB ba say as the tax in Ghana has become I say robbery edi entra nti so the side ma beto as tax na e did no as e wia bi krono bi na yebo o man Ghana but nti se agigi sika no na se sika no aye adwuma na ye maye hunu adwuma ye ni etra hwa say look at agenda 111 fine ne la later party ya na de no mawie commission mi nti eno no wa hunu se o man in fact se nipa ho kire no a wa nhwe yi a obeye ade bi a se kire no ubohu na ne ho onani ba no so na wo catches ade o ya ye no hu say yes but na ode aho kire ene bibi right because you see here me find say there are so many MPP people e wo oman mu
especially in Asante region omo ankoto aba but you see ya abase MPP elusu no omo show but enra me kan ha say obia onkoto waba no hwe na kokoto waba na wanhwe ya mihunu ya nka no na kachi ono ye ntimi mfa anya asem ha right eno na aduru ho no nti wo se ahokyere ba obi so a mane ya ade bia nani na ne ho so ewom yes abana ye niema bebre wasi school adan wadi ho adanse kora se free education aban de ma Ghana for no ya ade amfa so bebre ewomu na menim say in the near future bia no ye behunu esomfa so kora kese chen said dia ye hunu no sesei no so abana ka so I am investing in a human capital, human resource yewo emu. Enti no parent instead say won ka obetue sika bi no do ba ko school no. Sa ban se matue ne nyina kwan bi so no me diska na hye obotom. Enti no ye pani ye di ni sesi a na say ye dwen o man ne daache. So hwe Ghana for a ye me fi say o man bia opese utumpun no say odwin dachi because say utimi dwin say oye hihye bi a ebeboa dachi nchirema ha na ohun say se sisi aya bete hey se me yare me hu se me yare na meba school fees se me tua meba school fees bitimi se me yare seriously pa mu ya na enti what should I do? Memfa me sika no enko tua akra no school fees no na me nyare nka dem na the next semester that's the next term no mentima anya adwuma me den yatimi atua enti e wosa me di sem di sika no bi ana sem di sika no ehwam ho yade na menya hoden na matima akodi pa afoforo akwa adwuma dia me di sika me hwam ho yade ebi na AC because ehun say tibia ye womu no yenti yie eye wiase nyina na ye ho kire yen enu nti no yengo yenka say tax no yenyi nyina mfiri ho because yin nya mfiri ho enfa na ebenya sika nso de amba man ho bra but ba akumienu bia na efi se bia ye yi firi ho a anase ye gumu a en se bia na efi se ye gumu a ebeboa oman no na ye se yengum kakraman na ye hu enhare eno na me fi se mpanyimfo nso hunu se bia se ye gumu a emwa oman no dache enu nti sa de ya ne yemie num so twon pe ha oh ye se sapo munsuo na ye ntwen se dache e bia eniema be koyi aman ewom se eniem nhihye ya na ekoso no fine truly eniema nhihye ni bi wo ha na ebeboa oman no dache the free SHS say eyade a fantastic right. Because ebedrum ribi no obia timi kan otimi chro ohun se we enya ana oman bia ebetimi akonkan ebetimi atu mpon no gise omo education level no high because when timi ankan when timi nyina gu ho saa oman ntimi ntumpon but say ya hwe ni nsu yi a fine emritie mu no na se nipa bebre na nso ahokyere sem na yade sem na ade etimi look oh say I think 1st December and omo announcement say dialysis is free and this thing people have said it over and over again for quite a long time say baby aye duro no nimpa na ayare sa yade an adoso oman no emwa na emfanwura health insurance na ntimi mwa ma emfa no say nimpa no nso enya ahoto kakra e kai 7 days to elections enti what do you think people would? It's a good policy. And so Obiabeka say about person to about a dying and SCC baby ready. SCC wo. And then I try a month to time. I say about 20
enso nye abato nko ansunti na emfa say oman no ye chichiro ye chichire say nipa na yete oman num no ye ho beton ebetimi adi ebetimi akọ yaba ebenya hoto na obia nya sumdwe oman num enti say you sometimes you can do right thing at the wrong time. Me to me, a bini or MPP, AC. Now because Obin to me said, Omoba, they did nothing. Okay. That one is totally out. They have done their part, but sometimes a drew baby a merano ne a choir faswa okay. And MP say Nimpan do no who say amwa. And intima yato abana etia. Doctor, yen hwe say a man for complaining about the economy. A honchra ye namu enenia ekeka ho. Aba ye to ne nora asesama aban foforo ebe. Eye guarantee say ye benya ana ebeye a turning point e de ama Ghana's economic challenges aye namu ana. Yeah, mema. Obisa Sompa. Obisa Som. Na ohun se sisi anu. Na ebinumu ka se. Right. Omampanyin Mahama abedi 4 years ko. Aka ni 4 years. Eninti 4 years ni obo ni to na aba. Eninti no si eto abama na sa man enim ko no ebedi. Sisi say 4 years say otetra ho na wanye enema bi a obe tutunani no na hu say enema ayebasa na sa notion na this time Ghanaians have descending mind sa notion na ho say oh omo say oman no oman yo oman ne basa me ba ba hihye ntimunya abotre ne ebobo yani anie na Ghanaians are not going to spare anybody at this point in time. Right. And it's high time say yatu abaman after 7th December January ednisiswa e wo say oman ho ye ha na the entia is oman mu ayedin inflation e wo soro economy no enyeman enkoyie na yenye ne mugidie ne yatu abaman oman ho ye ha na the SS oye no oye na oye ntem na Ghana for enya nimudidie because already no Ghanaians have preconceived ideas say Mahama obae no ebinum se bia wa meboan enema bia na SS oye ono so bae no na administration nim nimpa nim bia enema bia course wa na SS ono so ka ono so antimi anka ana yayi wa firi ho yakotena se ahunu se see make comparison there and e bia na nka wo kra na de ne se wo ne bia na nka wo de no so yenti e ma another chance na behwe this is the time it is so proven innocent right and na o kire me hu say yes oyo mampanyin a Ghana for e se nya regime wonu na yen didie se obetimi aye nti onye ma yen hwe sanfie enan ya e wo nanimi ye Ghana for the amano enya didie wonu abaya to no e check clearly say Ghana for agina to me say de oye no say omo ani ansokra omo hu say emfaso wo so nti na de ya sign do aba nti won kire ne bobre na yehu na ono so daachi no yenka say mampanyin Mahama e baaye no ono so timaye eniema bi ama oman no right yeda say bebre na me again because economy no there ye can some na ye ntumi nyi mfiri mu yes nti o can say o ma ne ho nye ha na onye niema ntenta na o improve ni innocence in the economy no die na e wo say ni manimu ya otena kunwa so a otakao na be ma Ghana for relief kakra no nso Ghana for betima ka say san kayamfa wa ma ya hwera de sisi ai omani esika sem no say currency no the exchange rate no mfi say emwayen o hwe fuel
and now koto pool ne adecha near nyina ye currency no a fan say I depreciate too much no oh so timi hwe na o hwe se obetutu eniema ma economy no at my stable na nipatimi omo amanone ekofa eniema ba ohwe oman mu a ye eniema se ne tim produce no ha nyina afri amanone na ye kra ye ni ade etimi ye na ha bia etimi nya na ha bia no yentimi refine no man me final product ni nyina sa de ko amanone enti onye nhihye na oman no emunu sikasam no entimi nya stable. This is one thing say otimi ya na oman no asundue bamu obi anya ahoto kakra kra ne kita na otimi de to na ade bi na enne okoto no 1 cedi a ekira obekọ no na 2 cedis right se otimi eye sa ne mai ama obi a hoto no a eno ye first step obetimi aboa de nkae no aka ho ne ye hwe na etimi aboa ma yenso yenya mfa se yenyi asundwe na se ekoba se sa garop inflation ye ekoi sa na ebekọ no na ontimi enya ho hwede a because sa de mai na amaye to abayi obi afru head wabo ayene eno ana obi se obeche no wantima nche no odwane nti wo so udi edwane udi nachi nti ye hwese wo so betima che na se wo so wantima nche ne dia fine then it means that both of you are in the same scale na e wo se wo so no ebia ozu ye ufro o se onu se aka ne one time o be bokwan ade ama nipa obeba be shena na right enti ni dwumadi a obedie no se ebekọ yie se enko yie ebeje nsusuaso ewo the next person a ombe yi ni so omramedi partner ni if you say NDC eko 8 years MPP aba omso nyom 8 years and ye yi omafiri ho and ye de NDC aba nti omonso at least they are expecting that they also have their 8 years and nti say President Mahama 4 years we na de man no juma obedie nhihye papa obeye na aboa oman no eno na be gina say oman no beto abama NDC the next 4 years ana na say amano saade a omuzo beka say omuzo do omu hamo because say oman no omoji nanado nhihye no atumu a enkomoto abama Dr. Mamu Bawumia enti yebeka say Dr. Mahmoud Bawumia or pay for the sense of Nanado Amamu ana say do baby do say me ye mate who first year ne mame ayene na me nyesti ano a me ye enema amana boa oman but in a way no waka onimpa no ho ana mu ye enema say sa yi levi no can place obo be fro it means say na ono no nani nje ho say dey ba sure but enam say enye ono no kitesia no de okitesia no say ahanam de ko oni tumi bebere in a way no metimi aka say na oni tumi kese say omampanyin eno nti de omampanyin no no Ghana for to abama no the direction na no ekon eno ompeu na yo say eno etimi kosa but say nyame adom na ono so yetoma ano a ena nka ne ye behwe hu say ebia na enema ne bia na ne papa ana say omampanyin na oye no na nani ji hu ana say nani nyi hu but when zima nya sa akonya no se onya akonya na nka ne betumi be metuma ka say enema ne bi wo ho a na ebia na ekoso na nani nyi hu but onya akonya onne ne ho ontimi nya enti na o ka say mo fastia na mame onya stia no dia driver ononim direction a ode omano ebeko me pacho in real sense practically ye nyina ye complain say ahokyere wo man mu yes ye beduru a point bi a
ɔman no yɛbɛtumi aka sɛ ahokyere ɔman mu nti no ana yɛbɛtumi ayɛ bibia ma nneɛma boa san na kyerɛ firi baabi gyina yi your man penny di kind of can say forward ever, right, backwards never. Na we no enye oman Ghana nko. Eye wiase nyina na saa ahokyere no eba. Na ohun say eduru baabi a se woyɛ eniema na nipa na o mamhunu say papa yi de owotima eman na oman na vanza ahokyere no na aba oman ni mu nyina, then we take it in that form. Na se ekoba nipa no hunu say yesu eniem yesu say ye ho kyere ye eniem bi wo ho a ye mka gum kakra ma he na ye hu say ase untie yesu a na oman Ghana de enye ya adwen say ebekwa koto petrol gallon 2 cedis intimacy okay. But I say e was say enema bi a efi say yetimi eya ye ho be high kakra no na ebi a ye hwe anim na yanim kro de eno an ye kɔ yanim no yentimi ensan yachi, right, because sa oman be ko, but ebi a ye betimi aye niema bi na ye ho beto ye betimi policies bi yetimi ebeye na ye ho ato ye hu sa haide eye at least a man mu aiden kra haide ye hu say ye ho to ye wa ni ye hwe ni yetimi. Doctor me da say yentie we mra sesi a ye ba ye beto aso. More life ahead. Yes. Let's relax. Okay. There's more life ahead. Yes. Let's relax. Take on very well. Okay. There's more life ahead. Yes. Let's relax. Take on very well. Okay. There's more life ahead. Yes. Let's relax. Take on very well. Okay. There's more life ahead. Yes. Let's relax. Take on. Right, ente Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne no bi nensa no bi a wakeka ana oka ye no bi na yekotie ye no yeguso a ye empensem abato achi empensem mu aha eyewo election house na side dwumadie yabota nyina ne se ye de didi abato no ho enkomo se be ya ye de bekọ akoduru ebra abato adwuma electoral commission ode resource ebeto edwa ama Ghana fo nyina ehunu na enwre ye ne Dr. Eric Kwame Boa ena edi enkomo o lecturer Central University Kumasi campus ena edi enkomo yegina economy no ehon fi se eno yade ba ko pa Ghana fo hwe ho na yede to aba yade ba ko so a omo kasa ho bebre economy no mu ne nkrabata ba ko a Ghana fo dodo na kasa ho ye exchange rate wona okra niema wa amano ne wona odidwa kwa amano ne na ye kan dollar no boa ye den dollar no de seed no edwane ene emu niema bebre hona ya pempen so aduri na ne beto fom bia nsemtrofo nhyiemu ahodo a ebekokoso nyina nso no yatena se ye bi to fom a yebema maso ene mani ehunu bi. Doctor Ghana for you complaining about exchange rate. Ye mudodo na ya yente economy brofo no ye nim sedia enema no esi ekro niama ye seed no dollar no de ye seed no edwane sa ene nia ekeka ho bebre ye pese se gina fa akon ye stabilizer de na be ma na gina ye woniema ebi wo ho a oman no yetimi ya ebeboa ama ye sikasem no etimagina emu ba ko a etitire pa se ohun se oman Ghana yen timi produce hwe enema e produce na raw materials yenya ya na ye de this ye de ko amanone enti se ye de ko na ye omo ntua ye ka se yenya ayibia
enti e wo se yetimi industrialize ye man no na enema ni bi wo yenia etimi ye na e be finish goods na se ekra no yenya wo ha na etimi di bi nso kwa amonone na yekoton na aboa yen ama yenya saa emfa se sika no bi ye dia ba chichire ye man no na akoye se yentimi produce hwe nti yeni sika na yenya no ha kakra no na ewo se yede ekoto enema no amanone ana wonso wo kosesa eba sa no at least wo kosesa dia akoje amanone sika no na wo dia akoye nti omo no ewo control se wo be check na ese ne akosoro meanwhile no wo de 1 cedi na wo de $1 this all the best 20 cedis na wo de ko amanone de akoto ade no wo de koto ade no so aba no enam say wo de 20 cedis o ana ye amanone bia $1 ana say pounds or whatever enti say wo de ba 20 cedis hwe ka sika ho eniamanema no untimi mfa medi 20 cedis wo de beji be 30 ana say bia 35 na eniama no bo no ayedini enti yentimi ntra enhwe say ye be ebetuma produce enim hwe enti oman mu emo tomatoes saa niema perishable saa niema nyina ekra bi Burkina Faso ni eniema adan na ye look oman na omo asase kura nya kura no eho no ne kra saa niema ayi Burkina Faso omo asase say eho ne kra tomatoes free yen yete asase adors ade papa yentimi nye mechanize ye system no ama yentimi enya nsuo ana say wada no ntimi muwa he ma yentimi nye sa ne ma we oman Ghana ye oman yedi mu pa yi yentimi enua emu ya ye bedie de bia de se kokra afiri ho nti wo du cedi no wo de ko na say omozo exchange rate no wo soro odi sika Ghana sika no kakraka odi baka fa niema bebire niema kitwe bi na aba ana wo banso a se wunya usika no nya mfaso nti e se niema no bo no den eninti e wo se yetimi eye sa niema yi na boa na yetimi ye niema na yedi no wa oman mu a edu ba bi se yetimi hye ho so right nti deliberate policy ben ene beboa ya ma ya na se yenyai no say obi anye bi no say isi ano eno ne on say du baby a policy bi wo ha o de beba amanfo be complain but o my Ghana de ba kon edu baby a ana yes ehwe ni ni say e wo say etimi hunu say ade ba we a ekoso no e beboa ye da ache because you see say yakase ye de ban ato importation of rice so sisi ebe ya sem o mema if you said ono okokra mo ne bana wagu na duma uti say wagu na duma ana amanfo nso beka say local rice nso ye de enye de nti ye nso ye mpe right but omo aman fo ni bi so omtimi share omo ho so ama say se mono ti yedua no kura na se bia quality na anya yetimi pe quality seeds ni edidua na bua ye na yetimi buy ye ntaba mu aban no timi ma nipa dodo sika amo akuafo mo betimi aye no na omo machines ni nyama o betimi akade a o betimi ade aye no mo adua emu na aboa ye na emfanse atimi aboa ye na sika na ye tam firi ha ye de akoto emu e de aba no na yetimi dia ye bibi fufuro o man mu na aboa ye right nti eno no ebehia aban intervention at the national level and now say at the district levels. These are policies are preference normally a free strong eba a free strong barred na achichem sa na abedru e form ha no bia hu say obia ye na famu de because it should be a policy and a policy this no was say wotimi enema ni bo ha ye ka no
nipa no e wo man no ne e wo monte ase o kyerɛkyerɛ mu mo monte ase mo monte ase hunu sɛ ade wei enne yɛde ba ne ho bɛkyerɛ yɛn but sɛ yɛtimi ehye sapo mu nsuo na yɛtimi ya ɛbɛboa yɛ daache nti mo yɛsra mo enhye ye ho so na fine emo no se esisi enye de kura ye de ye mo ye homodi na ye ni we ya na ye mpe good seasons bra ye nua emo tomatoes ye ntimi enua eno esi tomatoes du bi edu kura kakra edu ha kura etimi pro eni na ase ye nim ni ayede ye nim de ede esi etimi bansa e wo se etimi eyese sa tomatoes ebenye mfidi wo ha ebetimi adane ni ne die esi wo there are so many to Ghana timi ye wonema bebre ebetimi esi a gold si etam raw ne adeko inti gold no yentimi ensesamu emfanya bibi na yemfa nkwama no ne nkonkoton ana ye wo bauxite ye manganese ani me nyina wo timber ikura eswa sa adeko enti it's high time oman no yetimi enya policy ade ba ko aye na ha me ne say oman no yen hyeda omamu ni nyina hyeda ne policy said national policy said this is the direction we are going about agriculture yes about industry about education you see we should have those policies it is a wo ye to abama wa sa policies na a man even though you may have your manifesto or whatever but oman no policy na dey man say ana yendis no uba e wo se wo hwe so na wo ka ho asem na wo ye ho adwuma ba oman you see Ghana ye wo no party bia ba no the agenda ba or the policy aba ono no de enti a o se ono na meka cha amanfo ana ya hwe ho ato abama me ntene na me bedru bibi so na wo policy na o de o yes o de bad for a certain period of time no na it is no more necessary but o say o ye ho adwuma enti ebeboa se oman Ghana ebenya national policy na ewo ho ye nyina agiatum direction agriculture industry education ni nyina na ewo ho nti obi aba at least ordinary de kakra ninim de kakra be ka ho kra but direction ne de ewo se yetimi ko na etima boa oman no anesa de a ye be se de yeti no ye betra ho sa because obi aba ordinary de ebeba ebi ba o se me se me ye we ya oman Ghana ye be ka se ma anya hwe aban na hye ase eni nti no mentoa so and this shouldn't happen. One of the see a chum was you see you said in through okra so man be kon anim so bia hye bibia se abeduru ba bia so so beto aso na wiwie na won so na nam so ne atima akoyanim dan say ye be jai development aban bi beba obeye ne agya ato ho obi anon so abehye ne dia se ono so nwie na ono so wagya ato ho na emmoa ama oman no enko nanim. Right, enti ebusanfo na kire se enonti doctor fa wano esi ewo nkomo nyina eho ebra ye twen resource eno na yemfa de aka emeto aso uni amedase de me kan nyina no se sisi ano oman Ghana omohu se ewo se yesesa amamuonum omasesem ana omato aba ama NDC na me yadomo a ebi a enche kura ebi a yisi ede na no dusem eba batudwa na de kanwan se e wo se oman no yenyina etimi yakro se ye NDC eye MPP eye PNC ana CPP yenyina eye Ghana na de esi ehun sisi an se de esi no eye Ghana ana adinkunim enye party bi na adi nkunim because na ye nhwehwe se ye beto aba na ye behu se obi apira anaso obi ewu se nyankopon ayadom na se yetimi ato aba na akon boko in fact Dr. Mahmoud Bawumia
And so even though say we'll lose it totally, but my respect no. Right. Sadia what see me enya kukudro na waba aba and 10 so say minua no me na akwesi akan but me hu say wabo ma hwe ho eninti magiatum right pepe obia yenyina enka mum na yenhwe ma ne ma enkoso nti yenyina enka oman Ghana yenyina enka ehumum na yenhwe say oman no empuntuo no ebekoso na yenye yasomdwie atena eman yo Dr. Eric Kwame Boa or a lecturer Central University Kumasi campus or no and out say yane no edin komo ebusuafo yade obesi ha for now na enwechi no press conference biaba ahead of declaration nso a yade betrum na yemprapra kwan mu na yemfa dwumadi ahodo aka ekire nyina no yemfa emra ha eyewo election house midin de Owoahene Acheampong yade mu nyina ase bebre se moya so na